Abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bakomeje gusuzuma umushinga w'itegeko rigenga abakozi ba leta ingingo ku yindi. No mushinga w'itegeko barimo gusuzuma. Uyu mushinga w'itegeko ukaba ugizwe n'ingingo 93. Ingingo zatanzweho ibitekerezo zirimo ijyanye no kuba kurahira ku mukozi wa leta muto bikwiye kuva mu itegeko rigenga abakozi ba leta kuko bikorwa mu buryo bwo kurangiza umuhango gusa. Abadepite kandi basesenguye itegeko rebana n'ikiruhuko kirekire cy'uburwayi ku mukozi wa leta, aho abadepite bemeje ko kugira ngo umukozi wa leta yemererwe ikiruhuko kirekire cy'uburwayi bigomba kwemezwa n'itsinda ry'abaganga batari munsi ya 3. Ibi kandi bikubahirizwa ku bakozi bose bakeneye iki kiruhuko, yaba yarivurije hanze y'igihugu cyangwa mu gihugu imbere. Ni mu gihe itegeko ryari risanzwe ryasabaga umukozi wivurije hanze ikiruhuko cyemezwa n'umuganga umwe, naho uwivurije mu gihugu bikemezwa n'itsinda ry'abaganga 3. Ariko hano ni ikijyanye n'umuntu urwaye ukeneye ikiruhuko kirekire cy'uburwayi. Uyu nguyu niwe tuvuga ko iyi raporo ya muganga yakozwe izajya kwicara kuganirwa mu kanama nibura k'abaganga 3 kateranye. Nibyo bisobanuro numva namuha, kubera yuko aka kanama k'abaganga 3 ko ndashimira bagiye bavuga ko ari ngombwa, kuko ko ni ngombwa, ntabwo ari akavura, oya ni akanama kari burebe ya raporo y'uwamuvuye. Ntabwo kari bwongera kujya gukora consultation no gukora ibizamini, karareba ya raporo y'umuntu wamuvuye. Niyo byaba ngombwa nabyo kandi babikora, nabo baba ari abaganga. Ubu rero niyo mpamvu kuri icyo ari ibintu bisobanuraho iyi nama, aka kanama k'abaganga 3 nagasuzuma koko niba uyu murwayi ari buhabwe amezi 6 y'ikiruhuko cy'uburwayi.